U Narodnom muzeju otvorena je izložba dvojice vodećih iranskih majstora kaligrafije, koji su priredili i radionice za posetioce. Iranska kaligrafija podrazumeva vekovima negovanu veštinu lepog pisanja arapskim alfabetom, koja se postepeno oblikovala u Persiji. Umetnička dela dvojice umetnika Hadija Agamirija i Alija Tana, čije se kaligrafije i iluminacije mogu videti u Narodnom muzeju, krase stranice i korice dragocenih svetih knjiga, kao i izdanja remek dela velikana persijske književnosti. Ja se već 32 godine bavim ovom umetnošću i to uglavnom religijskim pismom. U mojim radovima možete da vidite kombinaciju kaligrafije i geometrije, a što se tiče iluminacije, na ovoj izložbi upotrebljene su tradicionalne boje, a za neke radove koristio sam i čisto zlato. Kombinacijom kaligrafije i drugih elemenata dobijaju se lepši ornamenti i to me inspiriše. U samom Iranu stvoren je veliki broj kaligrafskih stilova, a ta umetnost dostigla je takav stepen prefinjenosti da se smatra značajnom umetničkom formom. Posetioci izložbe Redak ljubavi u prilici su da vide nekoliko osnovnih stilova, na primjer nastalik koji je najpopularniji među klasičnim persijskim kaligrafskim stilovima ili sols koji je najviše upotrebljavan za pisanje naslova, ali predstavljen je i novi stil. 35 godina se bavim kaligrafijom, profesor sam na univerzitetu i predajem u udruženju kaligrafa Irana. Osmislio sam novi stil koji se zove poletanje i za njega već ima dosta interesovanja. Kaligrafija i književnost su direktno povezane, pa tako svaki književni rod ima odgovarajući kaligrafski stil koji mu odgovara. Kaligrafija je umetnost koja u iranskoj kulturi ima jako dugu istoriju od nekoliko hiljada godina, a ta umetnost je nakon pojave islama dostigla svoj vrhunac. Kaligrafija se u islamu smatra za sakralnu umetnost, budući da božanski govor Kurana pretvara u vizualne oblike i time materijalizuje duhovnost. Izložbu Redak ljubavi prate i svakodnevne radionice koje vode gosti iz Irana, umetnici Ali Tan i Hadi Agamiri.